Ibihe byiza abakunzi ba Ishijiriye official, tugiye kwerekeza hirya no hino ku isi turebe uburyo umutekano wifashe hirya no hino ku isi. Turaza kunyarukira mu Burusiya turebe ikiganiro perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yagiranye n'umunyamakuru wa BBC. Turaza kwerekera ndetse no muri Iran turebe ibyo bari gutangaza nyuma y'aho Isirayeli igabye ibitero kuri Iran. Hari n'amakuru acaracara ashobora kuba yemeza ko Isirayeli yaba yarangije intwaro kirimbuzi za Iran ariko bigahishwa. Saho gusa turaza kwerekeza gato no muri Georgia turebe iby'amatora, dore ko kuri kino cyumweru no weekend ishize hari amatora yo gutora perezida w'iki gihugu. Si ibyo gusa turaza kwerekera ku ruhande rwa Isirayeli na Hezbollah naho turebe se n'iki kiri kuhavugwa, dore ko rwose bivugwa ko Hezbollah yakamejeje muri kariya karere. N'ibindi byose bivugwa mu isi byose ni ku mutekano, politiki na diplomasi ku rwego mpuzamahanga. Ikaze. Aya makuru rero reka tuyanzikire mu Burusiya. Tugiye kureba ikiganiro perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yagiranye n'umunyamakuru wita ku Burusiya wa BBC News. Bitangira, Steve Rosberg yabajije leta w'Uburusiya Vladimir Vladimirovich Putin ati se mu gihe cy'intambara iri kubera muri Ukraine, ese ni ubuhe butabera, ukuri ndetse n'umutekano kw'iyi ntambara iri kubera muri Ukraine? Nta kujijinganya, perezida Vladimir Vladimirovich Putin yamushubije ko intambara iri kubera muri Ukraine ari operasiyo za gisirikare. Uko niko kuri kuva ino ntambara ya Ukraine yatangira, Uburusiya ntabwo bwigeze buvuga ko ari intambara, ahubwo ni igikorwa bise icya gisirikare, mu ndimi z'amahanga bita operation military cyangwa se military operation. Bakomeje kuganira, Vladimir Putin abwira Steve Rosberg ko kwaguka kwa NATO rwose ari ukubangamira umutekano w'Uburusiya. Putin yakomeje ajya kure, anavuga ko rwose bakora uko bashoboye ndetse bakorana buri kimwe rwose umuryango wa NATO ntugomeze kwaguka. Aha niho yahereye avuga ko bagomba gukora ibishobotse byose bakava muri situwasiyo barimo. Yakomeje kandi ajya kure avuga ko kwaguka k'umuryango OTAN cyangwa se NATO rwose ari ukwica amategeko mpuzamahanga. Steve Rosberg yakomeje abaza perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ku makuru aherutse gushyirwa hanze n'ikinyamakuru MI5 avuga ko leta y'Uburusiya cyangwa se ubutasi bw'Abarusiya buri mu migambi yo guteza akaduruvayo mu mihanda yo mu Bwongereza ndetse n'ahandi hose ku isi. Ariko i Burayi nta kujijinganya, perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yamushubije ko ibyo rwose ari ibinyoma, yamushubije ko ibyo ntaho bihuriye n'ukuri. Twambuke kandi tujye muri Iran. Mu kinyamakuru bita Iranian Republic News Agency baravuga ko binyuze muri ambasaderi wabo cyangwa se mu nama yari iri guhuza abayobozi b'umuryango w'abibumbye, umuyobozi wa Iran yavuze ko nta kujijinganya rwose bidasubirwaho Iran igomba kwihorera kuri Isirayeli. Uyu muyobozi yakomeje avuga ko rwose ibi igihugu cya Iran kizabikora cyubahirije amategeko mpuzamahanga. Tukiri aho kandi muri Iran hari amakuru ari gutangazwa n'ibinyamakuru bimwe na bimwe byo mu burengerazuba bw'isi avuga ko Isirayeli mu gitero iherutse kugaba kuri Iran ishobora kuba yarangije ibijyanye n'intwaro
za nuclear weapon. Ibi bishimangirwa n'ibinyamakuru byo mu burengerazuba bw'isi. Ibi bivugwa ko bishobora kuba byarabaye, ariko igihugu cya Iran kikabyirengagiza cyangwa se kikanga kubivuga. Aha rero niho igihugu cya Iran kivuga ko kizihorera byakanga byakunda mu mujinya mwinshi ndetse n'imbaraga nyinshi. Nkaho yewe batabihisha, bajya kure bakavuga ko ibitero bazagaba kuri Israel bizaba bikubye inshuro 10 ibyo baheruka kugabayo. Iki kinyamakuru si ibyo cyanditse gusa, cyasohoye n'indi article ikomeye cyane ivuga ko Israel itinya indege cyangwa se drone zitagira abapilote za Hezbollah. Izi ndege iki kinyamakuru gikomeza kivuga yuko Israel zitinya cyane, kuko iherutse kuvuga ko izi ndege rwose z'ubwiyahuzi ziteje ikibazo. Nk'ubu mu minsi ishize ibiro cyangwa se inzu Benjamin Netanyahu ibamo, izi ndege z'ubwiyahuzi ziherutse kugabayo igitero. Uku ni ukuri. Cyakoze cyo ku bw'amahirwe ya Benjamin Netanyahu, izi ndege z'ubwiyahuzi za Hezbollah bavuga ko ari iza Iran zagabyeyo igitero. Ku bw'amahirwe make ya Hezbollah, twakita ko ari amahirwe menshi ya Benjamin Netanyahu yari atarari nk'iyo nzu. Bavuga ko yari yagiye gukorera mu mujyi rwagati wa Israel. Twambutse gato dusimbukire muri Iran, by'umwihariko ku mutwe wayo wa Hezbollah ukorera muri Libani. Uyu mutwe ibinyamakuru birimo The Guardian, Alat cyangwa se Russia Today, ibigo cyangwa se ibinyamakuru birimo nka Jerusalem Post bitangaza ko uyu mutwe rwose ugomeje kwigira akaraha kajyahe, nk'aho bivugwa ko buri munsi ugaba ibitero bya roketi byinshi cyane bibarirwa mu magana mu gihugu cya Israel. Ibi kandi bivugwa ko bitewe n'uburyo ibi bitero binyura hasi cyane, sisitemu y'ubwirinzi ya Israel itabasha kubibona. Munyemerere gato twambuke twerekeze muri Pentagon, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amatora arabura gato rwose, iminsi irabarirwa mu ntoki, kuko amatora ari ku itariki 5 z'ukwa 11. Urumva ko habura iminsi mike cyane, nkaho ibihugu byinshi bifite ubwoba bibaza tese mama ninde agiye kuyobora iki gihugu cya mbere ku isi mu bukungu, mu bya gisirikare ndetse n'ibindi byinshi. Nk'ubu abanyaburayi imitima yabo yose irahagaze, bafite ubwoba ko bashobora kuba bazatora Donald Trump. Ku rundi ruhande, iki gihugu cy'Uburusiya nacyo kirahangayitse, kizi ko cyangwa se gifite ubwoba yuko bashobora gutora Madamu Kamala Harris. Ibi Uburusiya bupfa nabo ko ishyaka ry'abademokarate rishyigikiye Ukraine, kandi ko nibaramuka hagiyeho ubuyobozi bw'abademokarate, intambara yo muri Ukraine itazarangira vuba. Ariko kandi ku rundi ruhande, ibihugu by'Iburayi nk'Abongereza, Abafaransa, Abadage baba bifuza ko rwose hatorwa Madamu Kamala Harris, Donald J. Trump agatsindwa. Ibi babishingira ko Donald Trump we ubwe yivugiye ko umunsi yagiye ku butegetsi hazashira iminsi 24
igihugu cya Amerika cyavuye mu muryango wa OTAN, hagashira n'umunsi umwe intambara ya Ukraine n'Uburusiya yarangiye. Nshuti bakunzi ba Ishijiriye Official, ndabashimiye, ngomeze kugubwa neza. Hasta la vista. Shimira buri umwe wese wamaze gukora subscribe, agakora share ndetse na comment. Ndamushimiye cyane. Mbwira nawe usuye ino YouTube channel bwa mbere ko rwose wakora subscribe, ni ibintu by'ingenzi ubudufashije mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hasta la vista.